We have that big team that is behind 54,000. Don't you give me one? I want. Because we want to do the introduction. So I want to say that he is our. I think we used to be to the Guinea. You have gotten more money than. Kiatieri secondary. Daisi mbele ni wali kiso. Madina mbele wesiyo borwage domo na onako we mushi umenyo le omuruto. Madina mbele wesiyo borwage domo na mateke ngirithine kwa thino wa mitugo ya urathoni egituma githomo kiao kiego thina mbele kiagiriire. Na aciari nao tafadhali wajibike, walimu wamurutite wira wao magathomithia ciana citu na magatucokeria icio ci njega. Mwana ucio tukamucokia uria mwarimu aturicire mwana ucio. Koguo turi aciari tutikarekeria ciana citu reke tume ciana citu uria ireka na tubote gucietara kwagiriire. No ndimaciura aciari othe a Kirinyaga Central mwana wothe abeto mbeca ni eko benefit matikage na wasiwasi. Principal wa Kirinyaga Central ni principal mevokekete na nitwatuo na record thini wa CDF ya mwana wothe mwe mbeca. Koguo na thukuru ya bingurwo principal ni ekubeana marithiti na mwanake atuika ni agarithiti kana mbeca ndenekirirwo na record citwarania nekerirwo mbeca muciari oke guku guo niguo maundu icio tufuatirie. Thuma muthenya munene wa mheshimiwa witu John munene wa Mbugu kubeana cheki ya 20 million ko aruto na nitukenete muno niwe tondu at least nitugite mutongoria thiini wa Kirinyaga Central na cheki mbeca icio ni iguteithia ona aciari na aruto especially ibinda-inĩ rĩrĩ rĩa COVID-19 aciari mabinyĩrĩrĩkĩte gũtirĩ mawĩra ona mbeca itironeka. Koguo nĩnjĩ ona aciari nĩ makenete mũno ona ciana nĩ ngenu nĩ ũndũ bursary ibeanagwo cia Honorable Wambugu ikoragwo free and fair. Kwanĩrĩro ngari ikanĩrĩra makanitha imenyithio ikabeanwo koguo itikoragwo bursary cia thiri na nitukenete muno. Pesa ile mingi anatumia kwa kusaidia kwa masomo na anasaidia the most vulnerable society watoto, kwa sababu ndio wasiposaidiwa sana ndio wanaweza kupotea. Watu wazima at least wamejishikilia, na kwa hivyo tunashukuru mheshimiwa kwa effort yake ya kusaidia watoto wawe shule. Transition yetu ya wale wanatoka primary kwenda secondary almost more than 95% wanamaliza secondary kwa sababu ya support ya mheshimiwa, na hata wale hawapati kitu chochote kutoka nyumbani, support ya Constituency Development Fund is able to sustain them mpaka wamaliza. Because kiona wanapewa mtu kama 4,000 tamu moja, 4,000 tamu mwingine, na fees ya secondary si mingi sana, it is able to sustain our children mpaka wanamaliza shule.